Ene de yebehwe eye senyare divieto questions mako 30 a yebetime hia won awe ye quiz a yekoye no emu. Ai da bia said yete no mema wo bre se obetimi akire wadwen. Na se bre no si a media no yi a esefata eni nchirechiremu a ebata ho ede abrewo. Aha eye guida con teacher. Udi mechi abomodin se obedi mechi. Na afi nso freme na ebeka me class no ho na yensua de. Dwumadie eye adom door to door na aso masena mede dwumadie ebra wo se wo Italy krodua yi mu ananso se wo Europe amaman a etwa ye ho ahia yi wo pese wo de niema ekọ Ghana ananso wo de kọ eye Europe man yi mu ananso America ne de keka ho saa bomodin se wo ne eye adom door to door ebedi eye nkita ho na afi omaboa eye saa kwan so se de nkofo ka se semanhia no na wo nso watimi aka wo de moma ye nhya ase question a edikan nie tie nefa anoye bra. In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle innaffiatrici stradali. Wano ye ene sei. Meda wase se wokase eye vera watwa an eye vera adenti na eye vera. Wose eye sign ya eda ha yi a ye hwe. Se wonim sign no. Wonim anya hwe. Wose sign we no eye ade a wohu a segnale raffigurato è consentito. Consentito ye word bi a ehia wo ewo eye dwumadie yi mu pa enti bomodin se obehwedi yi ye ka se consentito e se allowed permit e se emma wo kwan emma wo ye bibi enti wo se emma kwan se eye vehicle bi e feren se anafiatrici eye stradare ye ka se anafiatrici stradaria ene ka bai ye ka se anafiatrici stradaria e kire se car enam kwan so na egu kwan so nsuo so ahụ kaa no a egu kwan so nsuo no enti wose hu san ya na kyerese kaa egu kwan so nsuo ebetimi ayde atwam wa ha eyampa ese obetimi atwam adenti a efiri se san we no ka kyere yen se eye kaa wafa eye enema kro no ebetimi ase nsuo wono na wontimi emfa ho na se we de wafa nsuo di a na ne hawo ene sei eno nti we no eye vero pa kyerese eye kaa ogu ekwan so nsuo ebetimi afa if ise nsuo de ensei eye nsuo mama yenko enti anu ye no eye vero. Question 2 mama yenti e. Il segnale raffigurato è relativo al rimorchio ma non alla motrice. Wanu ye ene sei medawase se wo kan se anu ye no eye force a watwa eye force adenti na eye force mama yenhwe san ye da ho da menka ho asem nkyerɛw san ye da ha yi eye ade a ka kye yen se car ebi a pese wo fa kwan we so se car no eye ni mfimu ni nkyem ha ne tetrete no se eboro 2.3 meters a ontimi mfa kwan no so enu nti ebi a kwan na wo fa so no eye kwan a eye ekwan ni so enu nti car ne tintim sei no aha eboro 2.3 a 2.3 meters a ontimi emfa ha ti car no na wo besina ko. Ena question no enso ese 1 se car no ebetwam wa ha a remorque you no eho asem ene wo ka na emomanye motriche no a etoa eye remorque you no so yo motriche ne eye remorque you no eho asem ne sei motriche ene remorque you no ena wo kan bomo ayenya eye auto train no ka bi efe ne se auto train no enu nti chese eye trailer no ena afi eye tractor no a etoa so no eno ena mienya saa enu nti eye wan kasa wo car wo use ya private car ya use yi no se ye de eye remote you etwa so a ebe ye auto train no enu nti car no eye motriche ena afi remote you no ye de atwa so enu nti se wo beduru kwan we so a na watwamu akwa kai ne hunu se eye remote eye kan se remote you no e bottle no enu mom na ne tintim se boro 2.3 eye meters wa intimi mfam ne mom no enye ni tino a edi kan no eye force if is a car ni nyina ho asem ene woka enu nti se ni tino tenten no eboro saa de on de obetimi akọ no it doesn't make sense so anaso se emponeto no boro saa obetimi akọ ontimi nkọ ema no nye yie if is a ba akọ na ba akọ to aso ba akọ anko ba akọ nso ntimi nkọ enu nti ema anu yie no eye force onti ase abomodin ba class na menkyire mu memfa pictures ni ahodo emfa nkyire mu nkyire ni nyanti ase no eye enu ti anu yie no eye force. Question number 3, mama yenti. Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano merci deperibili.
Wano ye ene say. Meda wase, se woka se anu ye no eye force a, watwa. Ade nti na eye force. San ye da ha yi megiri sa unim eho nim de. Da bi unim so a, bomodien black class na menchire won kire. Na question no say, se hu sa san ye a eda ho yi a, ade a car bia no a air transport eye merche dependably no, ontimi enye dey. Entwam wo ha. Car bia all transport eye merche dependably no, ontimi entwam wo ha. Dabi no we beka se eye dependably no eye de ba de a e kire se perishable enema bia eseye. Enu nti car wafa ne ma eseye no ontimi nya dey entwamu e wo ha. Dabi sign no e kire yen se eye car afa ne ma eye dangerous eni ntimi nya dey entwamu wo eye aha. Meda se enu nti anu yi no eye false. Question number 4. Moma yentie ni emfa ho anu yi mra. Il segnale raffigurato consente l'uso del clacson nei casi di ingorgo stradale. Wanu yi ene say. Meda wase bio sa wakasa anu yi no eye false a watwa. Adenti na eye false. Yo aha sign no eda ha no. Mejiri sa wote ase onti ase anya hwe. Na question ne say yehu sa sign yi a ade a kire yen se ebire bidu a ye fe ne se ingongo stradaria ubetimi ayusu eye clason aben ewa ha. Dabi ni ye ka se ingongo stradaria kire se traffic eye jam. Na se traffic no aye very intense. Enti se car no enyina ebo pee so twi mu ye se car na bo apee so ebi nkom ebi ma traffic a che Ghana for masemu amoka no. Eni se traffic chi a also bomodin se obebo aben ene se cars no so muntu mfa wi mu so mo mfa hi embie kwan mu ma wo ene na wada enu nti ye se ye mo aben emfa wo se traffic ache ana se traffic nche ne mom ye wo incident bi a ebetimi amo aba aben enu se bi a wo de yarefo bi ba ana se obi a wapra bi a emfa wo se traffic ache ana se traffic nche empo se sign wo ho a obetimi abo aben enu nti we nso enye sa reason no a enu nti anu yi no eye false. Moma yankwai. Question number 5. Moma yentie. In presenza del segnale raffigurato è vietato sorpassare veicoli a motore diversi dai motocicli e dai ciclomotori. Wanu yi ene say. Meda se woka se ye vera watwa. Ai eye vero. Ye hwesan ye da ho ya. Ye fra no se deviato di sorpasso. Kwa maka inji ededa wo mu wo sa kwan iso. Ena question no se si ehu sa asan yi a ade a ka untimi nsan eye wo nyonko ka ho agi se ebia monopod ananse se bicycle abusuafo no wo mo na ye betimi esan wo mo na che se wo mo de ade a emra ma ho kwan ma otimi san wo mo emba basa no anu yi no eye a very very big vero pa edwinti onti ase nso a no aba class no aba jinchire mu aka eka ho mera se aha eye guida con teacher moma yento aso. Question number 6 moma yenti. Il carburante contenuto nel serbatoio del veicolo non si considera trasporto di materiale infiammabile vietato dal segnale in figura. Wanu yi ene say. Meda wase. Se woka se anu yi no eye vera watwa ade nti na eye vera moma yenhwe. Ye hwesan ye da ha yi a eye sign bi a ka kire yen se car bia no afa ne ma eye very explosive. Na je se enema a ejabetinya tom ententem easily bia no ade a saa ka no untimi mfa saa kwan we so. Ena question no ka kire yen se ene na eye car bia efa carburant je se eye fuel wono nso enya ade a obetimi ade afa kwan we so. Eba saa no anu yi na ye de wanka se wakandada eye vero pa ifri se eye ampa se ofa carburant a eye fuel a untimi enfa kwan we so because of say fuel de ejabeti mayede atomo easily nemum enye nsuo medase enti moma yenko anu yi no eye vero. Question 7 moma yentie. Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a motore. Wanu yi ene say. Yo sa woka se eye force a watwa ade enti na eye force mom yehwe san ye da hai. San ye da hai eye san a ka chense eye divieto di transito a kwa ma trazione animale. Na che se eye emoa no a ye de eye
car atoatoa won so ye de nade asoso wo mu ani patimi tena mu no bi kura de taxi ni de keka ho sa no saa cars we no enya ade ombetimi atwam wo ha nanso question no ese si ehu saa san we ya ade a eye vieta eye transito veicoli a motore no trazione animale wono mom ene wontimi entwam wo saa kwa we so eno nti moma yen hye nenso na yenti asesa anu yie no eye de eye very big force. Question 8 moma yenti ai. In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai motocicli. Wanu ye ene sei. Meda wase sa wo kan say ye vero watwa adenti na ye vero san ye da ha kire nse eye basis na ntimi ntwam anase wontimi mfa kwa we so. Ena question ne say si ehu sa san we ya eye ade a è consentito il transito eye motocicli an eyampa bus na ntimi nko ne momenye motocicli what you say enu nti wono de obetimi akọ nti eye vero pa consentito chese allowed permit e makwan se eye motocicli ye omutimi ekokwan we so eyampa eye vero pa moma yenko. Question number 9 moma yintie. Nelle ore in cui è vietata la sosta, il segnale raffigurato comporta la rimozione del veicolo. Wanu ye ene sei. Meda wase se woka se anu ye no eye force a watwa adenti na ye force wo se eye yehwe saa san ye da ha ya time wa yentimi enye sosta yentimi empake car no eye ade a opake wo car wa ha ye ba be to wo car no ede akọ eye rimozione se wote rimozione a na je se ebe to wo car no enti eye ade a eye very big force adenti na eye very big force sanka ebe to wo car na nke di to car ebe to ya ne ya ye car bi a ono opeja car bi ede aka ho so ahu enu nti yamfa eye rimozione quarter amfa nhye ha ne de na kire se eye ade a ha ye nto wo car ne momu no kakra de obeje ede ahye wo car nim oba abetuaka enu nti se de etie no no yewo eye segnare eye integrativo bi eferen se zona rimozione quarter enu de chance ya ne kese beto wo car no ede akọ nenu enka ho bi enu nti ema anu ye no eye very big force. Moma yenkoi. Question number 10. In presenza del segnale raffigurato è vietato sorpassare anche gli autoveicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate. Wanu yi ene sei. Medase se woka se anu yi no eye vera watwa adenti na ye vero every say question we na se mo a woka no eye pepepe na sign no nso eka ho asem sign ne say car bia ingidam ontimi nsan na nyonko ho emfa ho se car no ni muduro eye 3.5 tolerate anase se enu anase de keka ho sa so far as wo ye car ingidam nko a de ontimi nsan wo nyonko ho ewa ha enu nti we no anu ye eye very very big vero. Question number 11 moma yintie. Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo. Wanu yi ene sei. Meda wase se wo se anu yi no eye force a watwa adenti na ye force san ya eda ha yi no eye segnale di vieto ne mom enye pericolo dabi enu nti de tie no we eye segnale di vieto a e kodi ama moto se moto de omonye de omuntimi emfa kwa we so enu nti eye force. Moma yenko. Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli. Wanu yi ene sei. Meda wase se woka se ye vero a watwa adenti na eye vero moma yenhwe san we akire yen se eye divieto di transito a e kwa maka bia ai ena question so aka akire yen se il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli enunti eye vero pa aha eye very big vero if you say kwa ma cars ahodo nyina enunti eye vero moma yenko. Question 13 moma yintie. Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo. Wanu ye ene sei. Beda wase ai ye kan sei empanyimfo se okwase ya wonim hwe kwarampo de dokona to ahye de wonim sa aben we ye divieto science questions enunti se we aba no se eye pericolo no so hu se ade na ye ka no eye force we enye pericolo what you say enye pericolo enunti we eye de divieto enunti enye pi na emom no eye di aha
na ebi duru bebe bitima EP eno de beka ho asem akiri okay odi apama bomadi ne ba class na afi no mintimi enchire mo nchira eno nti sa pepepe enete we no eya ade a eye force. Question 14 mama yenkwai. Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a motore trainanti un rimorchio. Wanu ye ene sei. Meda wase se woka se anu yie no eye vera watwa adenti na ye vero. Wose se ehu sa asan ya eda ho yi a eye ade a eye vieta se eye vehicles a womo etwen eye omo twen eye remorque ebetimi etwa mo ha. Ayin eye nhye ede makasa womo twen eye remorque ebetimi etwa mo. Ayin efiri se wo hwe eye sign no a yehu ne ema mienu ka ba akọ na bibi to aso na de edi kan no eye motoreche a yedi kan ka ho asem na remorque no eto aso nti we eye auto train no eye cars enu nti eye vieta se eye motoreche ene eye remorque nyina omobere ombetwam ewo sa akwa we so nti ka bia wo twen remorque bia no ontimi nyede entwam ewo ha ai medase mama yenko we na anu yi no eye vero. Question number 15 mama yintie. Il segnale raffigurato, per essere valido, deve contenere l'indicazione dell'ente che ha concesso l'autorizzazione, il numero e l'anno del rilascio. Ok, medase wanu yi ne sei. Medawase se wokasa anu yi no eye vero watwa adenti na eye vero. Mama yenhwe sign ya eda hai. Ai mama yenhwe sign no. Sign no ekire yen sei aha eye passo carabile. Na passo carabile no enho asem ne sei. Ekire sa hase no eyade a ekọ obi garage anase bia ekọ obi efie. Enu nti yehwe eye sign yi nso a ye woni ema ba ko mienu anase miense bi wo so ose ete ase. Die di kan no eye Comune di Roma chese eye enkofo a omoma eye wutumi emse ubetimi use ade we. Chese Comune di Roma eye Roma ena ede sa sign we Comune no ena ede sa sign yi emaye. Ena de etoso biom so ye eye Divieto di Sosta. Ena afei yehwe ase a entwe nketo bi wa ase. Entwe nketo an ho na asem na no woka. Ye wo eye number eye plate no ne number ena afei eye year ye de plate no eba abonten. Enu nti se wo se question no se eye sa sign we no ebetimi aye valida or se etimi nya sa niema we nyina bi Comune a issue ye no o se yetimi hunu afa year number any number plate no so o se yetimi hunu bibia eyampa enu nti wan kasa wontimi mfa won sanko twotworo bibia mfa nkobo da bi enu nti no o se sa niema we nyina eye adwuma nti asem a question ne ka no eye very big vero pa enu nti diete enu no. Question 16 moma yenko. Il segnale A, se integrato con il pannello B, è divieto di sosta permanente. Wanu ye NSA. Medawase se wokase eye force a watwa eye force adenti na eye force mama yenhwe eniema mienu bi ewa ha die di kan no eye sign we a no ye fe ne se divieto di eye sosta ena afi eye B no eno so ye fe ne se panero a eno so eye de continua ai continua okay aha enu nti chese we no toaso continua toaso ede be na toaso Divieto di Sosta no ekuzua eye adwuma ewo kwan yi so na eye panelo yi a ye de ahya ase yi no eto da bia aro no ebetimi aye bonkum ni nifa se de ye hu anaso se ebetimi aye esoro ene fom a ni nyina no egina homa eye continua kire se egusua eye adwuma enkire se ha no eye permanent eye Sosta. Ye de kan ho a echen se continua egusua koso Divieto di Sosta no egusua koso ye adwuma ewo kwan we so meda ase mama yen kwantia no ye no very big force mama yen kwai. Question 17. Il segnale raffigurato impone ai veicoli che non sono in grado di superare gli 80 km/h di marciare sulla corsia di destra. Wanu ye NSA meda wase se woka se force a watwa adenti na ye force sign we no sign na eda ha no ekire yen se ade kwan we so no eni kwan se wo kobro 80 km/h ena question no so se si yehu sa sign we a ekire yen se
cars a wo mu ntimi nko 80 kilometers no wo mu na yeso mo fa Kosia di Adestra dabi enye Kosia di Adestra sinistra ni ade na ka ho asem se lanes ni ye 100 krampo no a na se resan we si so a koma all the lanes enche one lane pe enu nti no moma ye nhye ne nso ai enu nti we no eye Kosia di Destra na ode bae no Kosia di Destra no ene ma question no anu ye no ebe ye false moma ye kwai. Question 18 moma ye ntie. Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri con massa pieno carico superiore a 6,5 tonnellate. Wanu yi ene sei. Meda wase se woka se eye vera wotwa. Eye vera ene sei. Eye sa asan ye da hai e kire yen se eye autocarri ka ye de fa niema. Ka we no se ya ade a ni muduro no eboro 6.5 tons a. Eno ne ye de ahye inside ha sei no. Se eburu 6.5 tons a eya ade a saa car no ntimi mfa kwa we so ena question no se eya mpa si ehu sign we ya eya vieta se eye autocar a ni muduro no esuperare eye 6.5 tons no ontimi mfa nti ade sambia question e kan bia no eye vero e ma sign no enu nti anu yi no eye de eye vero momo yenkwai aha eye guida kon teacher woni minhia freme beka me class no. Question 19 moma yenkwai. Il segnale raffigurato indica autocarri in rallentamento. Wanu yi ene sei. Meda wase se wo kan sa anu yi ene force a watwa adenti na ye force. Ye hwe san ye da ha yi a maka ho asem ewo ye videos ye mukura enu nti bomodin se obekọ achi ni watie. Anaso se obekọ me other videos a ma chechire mu no na watimi akonyanti ase no eyie. Yo, question no ka kire yen se. Yehu sa san ya ade a kire se autocari. Womo ye de womo relentamento. Kire se womo kobo. Enu nti uhu san ya indicate kire yen se autocari a womo de kobo ene fa kwa we so. Dabi. Enu nti anu yi no very very big force. Meda wase moma yenkwai. Question number 20. In presenza del segnale raffigurato è vietato agli autocarri con massa pieno carico superiore a 3,5 tonnellate di sorpassare un motociclo. Meda wase anu yi no very big vero pa ai ade a autocarri ani mudro ebro 3.5 tons ontimi nye so paso ewo kwa we so ai enu nti no the question naka any the sign no so ka ho asem no ema no very big vero pa true enu nti the tiere no. Question 21 moma yintie. In presenza del segnale raffigurato è vietato il transito di autocarri se sulla carta di circolazione è indicata una massa pieno carico superiore a 6,5 tonnellate. Yo, medase wanu yene sei. Medawase sa wakase vero watwa adenti na vero sign e da ha no ka kire yen se autocar ya ni muduro ebro 6.5 a yedi kan ka ho asem ya no ontimi mfa kwa we so na question no ka kire se ai si ehu sign we ya vietato chese prohibitare forbidden se autocar ya ne carta di circolazione emuno kire yen se carta di circolazione no kire yen se emuduro no ebro 6.5 tons no ontimi mfa kwa we so ampa na carta di circolazione na abitin kofo eno na ye friend se libretto no eno so ene yehu car no inji se de ne kase yetie car ni mudro ene ma betimi afa ne ma ntimi mfa ne bibia no yehu no carta di circolazione so bomodi so abaka class no ni enya abotre achechire emu ede amawo sa pepe also ultimate kan carta di circolazione uhu ne ma bia oso bia oso uhu ba bia se de yetie ai se wo car no si ya ye prima immatricolazione anaso se empono ya yehu bibia no bomodin se ubetimi ahwe carta di circolazione so no wetimi akenkan guida con teacher medumedi eno no meda se we no anu ye very big vero ba moma yankwai. Il segnale raffigurato, se barrato in rosso, indica la fine del divieto. Wanu ye ene sei. Meda wase se wakase force watwa adentina force o se san ye wahi si the red line itwamu a na che se divieto di transito no aha fine
Dabi de atiane se saa sign we no yentwam yentwam enu nti no de atie eno no sign we no enya ade a ye de red line bia ede etwam enu nti anu yie no eye false mama yenkwai. Question 13 mama yentie. Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri di massa complessiva superiore a quella indicata. Okay. Medase wanu ye ene sei. Yo medase. Se wo kan se anu ye no eye false a watwa. Adenti na ye false. De enti ye false no se yenhwe sign ye da hwe. Sign we ye da hwe no kasafa axle a eye car no. Or se ni axle se ebro 2.5 tons a ni muduro bro 2.5 tons a car no intimi mfa sa akwan we so. Nanso question ne se yehu saa eye sign we a pa kire se eye car no ni muduro ankasa se ebro 2.5 tons a ontimi mfa akwan we so. We enya car ni muduro ene ye ka. Ni mom ye ka axle in particular. And when you specify bibi eye axle no nko a ena car sign no as specify se ebro 2.5 tons a ontimi mfa akwan we so. And when you enya car no se yedi niam aguma na se bibi etesa eho asem ene woka. We no eye axle nti we eye as double sse eho asem ena woka mama yenkwai question no anu yie no eye false mama yenko. Il segnale raffigurato vieta le segnalazioni acustiche. Wanu yie eye sei meda wase se woka se eye vero watwa an eye vero adenti na eye vero de enti eye vero ne se ye ka se segnare acoustic eye aben no ho asem ene ye kan anaso se klaxon enu nti se ye klaxon se ye senyare eye acoustic ni nyina no eye ade ba akono a enti anu yie no eye de eye very big vero. Question 25 mama yenkwai. In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai veicoli il cui asse più caricato ha massa superiore a quella indicata. Wanu yie ene sei meda wase se wo kan sa anu yie no eye false a watwa adenti na eye false. Ye hwe sign yi a kasa kire yen se cars a wo mudro ebro 7 tons omuntimi mfa sa akwan awe so. Na question no nso ka kire yen se ade a cars a wo mudro ebro kwella indicator no na che se de wo kan wo ho asem yi no emudro a wo kan ho asem no wo se wo mo consentito se wo betimi atransitare wo sa akwan awe so dabi ka wo mudro ebro kwella indicator no omu ntimi nyedai emfa kwa we so enu nti we no vietato anase vieta ema so sa cars ne so mbede omu be transitare anase ombe chikorare sa ekwa we so enu nti anu yie no false. Question 26 mama yenkwai. Il segnale raffigurato vieta il transito ai motocicli di qualsiasi cilindrata. Wanu yie ene sei meda wase se wo kan se anu yie no vera watwa adenti na vera san ye da hai ka kire nse motos omuntimi emfa kwa we so ena question no say si hu sa san we a vieta enu ani di vieto no a enti vieta se motocicli a wo mo kwasiasi cylinder se kwasiasi engine edemu no womuntimi emfa sa akwa we so ampa ye kase kwasia se chese eni na chese ebia emfa woni moto ni sade ne kase yete ni engine edam ni capacity ni sade yete bia no ye se kwa we moto nyedai emfa so kwa kumensa tie na hye nso enu nti anu yie no vero mama yentie question number 27. Il segnale raffigurato obbliga i veicoli a marciare a meno di 70 metri di distanza l'uno dall'altro. Wanu ye ene sei meda wase se wo ka se question no anu ye false a watwa an false adenti na false we deviator sign ne mom ka kire yen se at least ekwan ye beja to ye ne ka bi ntam ka ye di na chi ntam no o se timi 70 meters and was ye jato ye ne ka bi ntam na mom no question ne se ye hu sa san we ya che yen se ye momodin se ye be machare meno ye ka se meno na che se wo fom ye distance a ye jato ye ne ka bi ntam no o se ye momodin se ye be mineral no
what you say I obi se mirrorration enu ti ni kwa sa wote so na mmom no se eboro so a enya hwe na mmom se eteso de ya na ha adwen enu nti woni ka bi ntam no se edoso na koye 80 anase 90 ni ade krampo na en ha adwen na mmom se so beti aba abia 69 anase de yete saa de na wafom kwan enu nti mom yen hye no so na yehunu se ano yie no eyade ya eye force because of men no a wode be sha ha no what you say aha enu nti mo yehwe die. Question 28 mama yonkoi. Il segnale raffigurato indica che il parcheggio è ammesso dalle 8 alle 20. Wanu ye ene say. Meda say question no essay. Si yehu sa asan ye da ha yi a eyade a ye betimi apake eye time a ewo ahai. Enti time o hai na parking no eye adwuma eye auto ebisi vent na chese anopa 8 kosi eye enwumre 8. Derby. Enye sa enetie. Nemmom no de etie ne se ya amfa time bia anhye ho a eyade a eye adwuma 24/7. Aha, 24/7. Enu nti sa pepepe enetie. Enu nti momye momodin se ye betimi ehunu ni sa ne ye aye adwuma. Aha eye guida kon teacher. Bomodin di machi beka school no ho na ye nyina ye nsua ade mbom. Na wonso etimi eje eye wo lances no. Nti anu ye no eye force. Question 29 mama yentie. Il segnale raffigurato vieta la sosta dei veicoli su ambo i lati della carreggiata. Wanu ye ene say. Meda wase se woka se anu ye no eye force a watwa. Eye force ampa adenti na eye force. We deviato di sosta. Ai. Na question no ka kire yen se yehu sa asan we a yemfa ne se nam kwan we so. Na kwan no emfimfini ni. Okay. Na kwan no ni. Enti ahase eye kasa yeko. Na hanse ye kasa omonso eba. Okay. Na wase yemfa ne se bia sign ni si ha. Enti sign ni si ha se no. Kire yen se eye both sides ni nyina ha ene ha nyina no untimi enye deviato di sosta. Dabi. Mu amoko no sign we na kasa fa momo ho. Na omonso mo ba no so bi krampa na ha. Ema kwan so omo betimi ayede. Aye sosta. Enti onu de obetimi aye sosta. Wo de na obi a wuntimi nye. Enti wo na ehwe wo so no, wo na ehye wo se wuntimi nye saa de no. Na mmom enye both sides no enyina enu nti hye no nso. Enye ekwan no bonkum ni nifa nyina eni entimi nye. Na mmom no baabi a wo nam no, eho na ye wo de ya. Enti sign no ekasa fa wo ho. Enti bomodin na hye no nso. Ne hunu saa. Eni nti question no anu yie no eye de eye force. Question number 30, the last one. Mama yentie ni ye. Il segnale raffigurato indica il punto in cui termina il divieto di sorpasso. Wanu ye ene say. Meda wase se wokasa anu ye no eye vera watwa. An eye vera ene say. Sign we kire yen se fi ne eye divieto di eye sorpasso. Ye twam enti che se divieto di sorpasso no a na enkane no eye adwuma no sisi de enye adwuma bio. Enu nti bomodin na hye ne nso ne hunu se eyampa si yehu sa asan wo ya na kire se eye bia no aye duru no efiri wo ko nyina no eye ade a deviato resource ta no aye terminal che se etwam terminal na che se etwam aye cancelled enu nti sa pepepe enetie meda wase we anu ye no eye vero meda wase aha ye guida kon teacher mede eye driving school no lessons no any questions eba form ema wonyante ase bomodin so ba be ka me ho na yesuade abomu